Sawa. Murongo wa gatandatu. Turasoma murongo wa gatandatu wonyine. Yohana ubutumwa bwiza ibice 14 murongo wa gatandatu. Aravuga ngo Yesu aramubwira ati ninjye nzira n'ukuri n'ubugingo. Ujya kwa data ntamujyanye. Amen. Ninjye nzira n'ukuri n'ubugingo. Nawe ujya kwa data ntamujyanye. Amen. Haleluya. Uyu mugoroba numvise Imana inongorera iri jambo niryo tugiye kugusangira namwe umwanya muto bamaye. Ntabwo nibuze kurenza iminota bamaye, ariko tugiye kubazanya ikibazo kandi tugisubize. Ijambo mfite nirivuga ngo ukuri ni iki. Iyo tuvuga ngo ukuri ni iki tuba tuvuze iki? Ukuri ni iki? Niryo jambo mfite. Haleluya. Amen. Ndaza kwifashisha hari urugero ndi butange ruto ndibuze gusorezaho umuntu twabivuganye ibikoresho namusabye abyiyegereze tuze gukorana mwanya mutoya. Yambereye mwiza nabo mubonye umutima usanga umunezero Haleluya. Ndashaka ngo iyo ndirimbo tuyiririmbe mu njyana y'Igisimba. Ndashima Imana ko microphone iri gucika, sinzi niba mwambonera indi ndacika. Ko tubanye uyu mugoroba twabashije kuba muri Foursquare mu gitondo twateraniye n'abanaziri, twagize ibihe byiza. Imana ibafashe. Twaguwe neza, dukomeje rero kugubwa neza, turacyari muri uyu mwaka. Abashobora kwiririmba gatoya mu gisirimba gatoya kugira ngo twinjire mu ijambo gatoya, ntabwo dutinda. Yambereye mwiza mubonye umutima usanga n'umunezero ndashaka ngo mwumva aka kantu gusa ngoresheje n'umwanya muto cyangwa se uko wabungana kose, ariko murumvira aka kantu. Ndashaka gusobanura ijambo ryitwa ukuri. Iyo tuvuga ngo ukuri tuba tuvuze iki?
Haleluya. Iyo tuvuga ngo ni ukuri kw'Imana tuba dukoze iki? Iyo tuciye ijose tukarahira ngo ni ukuri kose kw'Imana, ngo ni ukuri kw'Imana, tuba ni ngaho tuba dukoze iki? Haleluya. Dukoresha tujya turahira ngo ni ukuri, ngo ni ukuri. None iyo tuvuga ngo ni ukuri kw'Imana tuba tuvuze iki? Nako kantu gusa. Nemo numvira ako kantu muzaba mukoze. Imana ibabukire. Hanyuma ndasoza mvuga gusa ngo nitumara gusobanurirwa ukuri icyo ari cyo, ukuri icyo ari cyo, ukuri kw'Imana icyo ari cyo, turaza kumenya uwo witwa ukuri kw'Imana atumariye iki mu buzima. Ntabwo watunga ikintu kitagufitiye akamaro. It is useless. Ntabwo watunga ikintu, ntabwo wakwitwaza ikintu kidafite akamaro, kidafite icyo kikumariye. Ntabwo wabana n'ikintu kidafite umumaro, kidafite icyo cyakumarira. Ariko nitumara kumva neza ngo ukuri kw'Imana icyo ari cyo, turaza kumenya ngo uko kuri turamutse tugutunze kwatumarira iki. Mesiya watuzaniye ubutabazi, arabumvise ko wavuze batugisha. Hari abantu tutateguranye ijambo hariya. Haleluya, haleluya. Iyo tuvuga ngo ni ukuri tuba tuvuze iki? Haleluya. Hari umunsi umwe abigishwa batoye urugendo, biba ngombwa ko banyura mu bwato mu nyanja. Biba ngombwa ko banyura mu nyanja. Hanyuma baza kwibagirwa ko bagendanye n'ukuri. Baza gusanga bibwira ko bari bonyine bagendanye n'ukuri. Hanyuma mu kanya bafatwa n'udutotsi barasinzira. Bamaze gusinzira batekereza ko n'ukuri kwasinziriye. Haleluya. Batekereza ko nawe n'ukuri nako kwasinziriye. Nabo ngo babicure basanga bari mu mwenge. Umuyaga wabaye mwinshi. Umuyaga ngube, umwenge ruraza. Umwenge rwuze ushaka guhirika ubwato bari barimo. Hanyuma bararebana baravuga ati burya twagendanye na Yesu. Wa mugabo ufite ikihe kibazo? Ntabwo uzi ko umuhengeri wabaye, umuraba wabaye, ubwato bwenda kuturoha, turenda kurohama, nawe uraho uratuye, urasinziriye. Uyu ni umwanya wo gusinzira. Abantu batazi neza kuko Yesu adasinzira, adahunikira. Bibiliya ivuga ngo ntahunikira, ntasinzira. Ariko baravuga ngo yasinzira. Haleluya. Ntahunikira kandi ntasinzira. Ariko bamushaganya bamukoraho bamubaza batese, wa mugabo we kusinziriye muri iyi situation ufite ikihe kibazo? Niye kibazo. Haleluya. Haleluya. Abana n'ukuri bateguze. Yesu yageze aho yivugira wenyine arisobanura, asobanurira abantu ari we, abantu ntibabimenye. Yarivugiye ngo nije nzira n'ukuri n'ubugingo. Abantu abemeza ko ari nge kuri, ninge kuri. Ukuri kw'Imana ni Yesu Kristo. Haleluya. Haleluya. Ukuri kw'Imana ni Yesu Kristo. Yesu Kristo ni ukuri kw'Imana. Iyo urahiye ngo ni ukuri kw'Imana, uba urahiye Yesu Kristo. Kandi Yesu Kristo yemera kuba ukuri kw'Imana. Nuzaza urahira, uzaza umenya ko uvuze Yesu Kristo, hanyuma uwumve utekereze ibyo umurahiyemo, kandi ukarahira ugishidikanya. Haleluya. Ukarahira ushidikanya, ukarahira ufite no kutizera, ukarahira utemera, ukarahira utizera. Abigishwa bari bafite ikibazo ye. Abigishwa batese Yesu ngo ase n'uwishuye gatoya, ariko se yari yasinziriye. Ngo yishure gato ngo asanga ibyo bari mu bibazo bitandukanye. Mwagize ikihe kibazo?
bati umwengeri wabaye tubona wewe uratuje nta ni ngaho wasinziriye. Arambura ukuboko avuga ngo wanyanja we tuza, nawe wamwengeri we tuza. Haleluya, haleluya. Agasinzira atubera amaso, ahubwo ikibazo tugendana n'ukuri tutamuzi, tugendana n'ukuri tutamuzi. Abigishwa bagendanye nawe batamuzi, batazi kuko adasinzira adahunikira, ariko baramwipiranya bamwibesha. Haleluya. Niko byagenze umunsi umwe nyina batashe ubukwe bw'ikana. Mushuka bataha ubukwe batwerereye. Mutipe Mungu wa Maria na Yosefu nawe aravuga ati nubwo nawe utwerereye ariko naje ndabakurikira. Haleluya, haleluya. Muze murebe umugabo ubasha kubwira nuko haleluya, nubwo tunatwerereye ariko naje ndabakurikira. Umwana akurikira nyina mu bukwe, bagera mu bukwe baseriva fanta, batwerereye bose bahera hariya ku ruhande barasavinga, baseriva amafanta, abantu bose babaha amasoda ngo bageze ngaha muri iki gice, kandi iri inyuma hari abatwerereye kandi baje bambaye amakoti, bambaye n'imikenyero, ngo bagere ngaha fanta zirashize. Fanta ngo zishire bararebana, tese mukuru w'ubukwe ninde wari ushinzwe budget? Ni president. Aho none wabaza abantu bangaye, wabaza abantu ko bicika no bariya bose barahabwa iki? Maria wamenya kuko yagendanye n'ukuri, kandi ndi abura uko bigenza. Yavuze uko bigenza ararema, yavuze ati ndakundi bigenda ararema. Barangije bari kurebana mu maso, barebana ko bagiye gutaha batazwa abantu batabaye serve batabonye soda bo. Aramubaza batese wa mwana we, n'ubundi dore wakurikiye kandi aba bantu ntabwo bakuruzi, none mbwiza ukuri tubigendanye mu gute? Soda ko zishize tubigendanye mu gute? Haleluya. Hata usiyafanye hayo yote bado nikamili. Waweza tu maneno na uzima ibadilishe yote. Waweza tu maneno, waweza tu maneno na uzima ibadilishe yote. Waweza tu maneno na uzima ibadilishe yote. Haleluya. Abantu kuriya bizeye ukuri ariko bashiramo gushidikanya, bashiramo amareserve yabo. Muzana amazi ayahindura soda, hanyuma abantu bose muza musoma, iyo musoma Bibiliya neza musanga soda ya mbere iya kabiri yari ifunguye. Iya kabiri yari imeze gute? Mubazana amakureti, bazana amasoda yose y'ubwoko ya citron na orange na Sprite yose arimo, hanyuma barabaha arongera aracikana. Yagize ati nguwo kuri nguwo kuri. Haleluya. Nguwo kuri utazubura uko bigenza, nguwo kuri uzohagarara mu kintu akagikora neza. Abagabo 12 batumwe na Mose gutata i Kanani. Haleluya. Batumwe na Mose gutata i Kanani, abagabo 12 ngo bambuke bageze i Kanani. Mugende murebe i Kanani, hanyuma mugaruke mutubwire amakuru. Haleluya. Asa kureka goa asa kuramishire
itarondoreka. Azakureka ngo wandagare, azakuramisha ineza ye itarondoreka. Azakureka ngo wandagare, azakuramisha ineza ye itarondoreka. Mugende muturebere i Kanani, kandi bari bafite amakuru yuko igihugu bazagitaha. Bose bari bayasangiye. Mugende muturebere kiriya gihugu ko byifashe. Abagabo 10. Ariko abagabo 10 kandi abagabo 10 buzuye muri abo bakristo. Abagabo 10 buzuye muri abo bakristo. Abagabo 10 buzuye muri abo bakristo. Nejo bundi leta ihagaze kwa Buhimba ihamara iminsi 4. Abagabo 10 kera bari bavuze ati iminembwe yavuyemo. Kandi Imana yaravuze ko itazavamo. Abagabo 10 ni benshi cyane mu ikanisa. Abagabo 10 ngo baveyo gutya bukayo, abagabo 10 bamavuga ati birakitse. Ibintu dusanze hakurya nukwireba. Hari abagabo mw'abantu, hari abagabo mbese bati, hari abagabo batembo mutinga cyane. Amakuru ahari birakomeye. Ni ayandi y'abagabo 10 yo kuri WhatsApp birakomeye. Nimana nuko Imana se birakomeye. Abagabo 2 gusa bazi ukuri, bagendanye n'ukuri, bemera neza ukuri. Abagabo bahagaze mu kuri. Kare munesho ariko n'abagabo ye ukuri kose. Abantu bose bitwa abagabo ariko bose cyo kintu. Abagabo hari abagabo ariko kare munesho reka kubwiza ukuri. Abo bagabo 10 bose bavuze icyamugongo. Abo bagabo 10 batije Trump amajwi hano ngo bakivuya ngo bakige muri Amerika. Abo 10 bazasigara. Abagabo 2 bonyine ni bose kugenda. Abagabo 10 bose basigayeyo tibigeze bagerekana. Kandi unashwa bageze mu bandi gutanga amakuru konterandi yina ordre de mission iyo bagiye gutanga raporo yayo bayita gutanga raporo. Baravuga ngo igihugu dusanze gishize kiri mu mwero. Igihugu kimeze neza cyane, kandi abagabo twasanze ni kubusa rwose. Tuzabaga nk'imisego. Abagabo batazi kwica intege, abagabo bavugira mu Mana, bavugira mu ijambo, bavugira mu kuri kw'ijambo. Abagabo bahagaze kw'ijambo, abagabo bagendera mu ijambo. Abagabo bazi ko ijambo yamaze kuvuga, ijambo yabasezeranyije ko bazagerikana. Ibindi byose ntibabyitayeho. Abagabo dusanze hari ni ubusa rwose. Tuzabarya nk'imizigo.
Haleluya, haleluya. Esayi yari afite abahungu benshi, bamwe bajana ku ikosi ya gisirikare, undi amusiga mu ntama ngo udafite icyo ashoboye. Ariko ntiyamenya kuko hirya mu ntama yahuye n'ukuri. Abandi bajya ku ikosi bambika amapeti, bambika amaraka ngo bagere ku rugamba sha. Goliath abakoze isoni ariko abakoze isoni ariko mugenzi wabo wasigaye mu ntama yari azi seve. Niba hari umuhungu natinye uzi gukora seve ni Dawidi. Abasanga ku rugamba bagemuriye, arababwira ati none uku mumeze mute? Uriya mugabo karabatukana n'ukuri, ukuri yagwegeza, ukuri ni gushoboye. Jewe reka babazi babwize ukuri, muri bakuru banje mwizi gisirikare kandi mwambaye n'amapeti, ariko jewe idubu zaraza ngafata ngakora iki? Ngashwanya gusa. Indale yaza ngafata ngashwanya gusa. None uriya Mufilistina kebwe yahangana n'ukuri. Ariko mbabwiza ukuri mwabandi, tujya dufata ingero zacu. Abasirikare ibihumbi ntabara bafite za drone mirongo niba ari 6 niba ari magana ngahe, bagahagarara kwa Buhimba, abandi kuri Kitavi Wanyengaje, abandi bigakenke, abandi bagaturuka gato kuri Jafi, bakamara imisine. Bakamara imisine batambuse Minembwe na Bwiko, bakamara imisine. None abo bantu n'abari yabandi abandi bafite kuri naba. Dawidi yatsinze Goliath ataruka rusha bene se amabanga, ndetse Sawuli yashatse ko kumwambika ngo amukokinge agende nk'umusirikare, ariko aravuga ati ibiga nambaye isuku sinamenyereye, ibiga si ibyanje, njyewe n'umuhumetso nibuye n'ukuri. Nukuvuga ngo c'est à moi de lancer, c'est à vous d'orienter. Nukuvuga ngo njyewe nuko genda tera da uyobore gusa, njyewe ndabindi kora. Uyu mugabo ni muremure kandi aratwikiriye, amaso ntagaragara, yasize amaso gusa. Njyewe icyo gukora akazi kanjye ni ugutera gusa, hanyuma nawe ukayobora. Umugabo barashakubwira ukura n'ababarira. Nibuye n'umumeso nawe uyobore wakuri umukozi isoni ganona umukozi isoni. Reka nkubwize ukuri, ntabwo uzigera ukozwa Imana izi gukoza isoni. Ukuri ndi kuzagukoza isoni. Kotoziko utuyiro de bari ese urinago hari ngowe ibishimo mbona ufite uyu munsi ubikuye tubwire amakuru. Ibishimo mbona ufite uyu munsi
cyangwa ariko nturahura n'ukuri. Ufite ikibazo cyo guhura n'ukuri ariko abantu bahuye n'ukuri. Haguruka mama, haguruka ufate ibikoresho byawe sozi, fata umwana wawe umuheke, bereka abantu bagendana n'ukuri. Uburinzi barinzwe ukuntu ukuri kutubereye maso, bereka ukuri ukuntu kutubereye maso. Haguruka n'ibikoresho byawe uheke umwana wawe, bereke ko tuzi ko utuyirage nawe ese ugeno ibishimo bona ubivuse ubivure ubwire amakuru ibishimo bona ubivuse ubivure ubwire amakuru. Ndashaka ngo uru rugero ubwitegereze cyane. Uyu ni umubyeyi ugiye gukingiza kwa muganga, agiye ku rukingo muri vaccine, agiye guteza umwana urushinge rw'amezi 5 Indobi. Umwana afite amezi, afite umwaka n'amezi 3. Urushinge rwa nyuma n'amezi 10 nangahe? 15. Agiye gukingiza. Iyo atoye urugendo ava hano ajya ku kigo nderabuzima kimwegereye, uyu mubyeyi wabyaye umwana we hari ibintu agomba kwitwaza. Iyo umubyeyi ahagurutse agiye gukingiza umwana hari ibintu agomba kwitwaza. Ikintu cya mbere, agomba kuba afite akabaga. Agomba kuba afite ibaga. Urayifite mama? Kandi iyi baga, aka gasakoshi gato, hari ibintu bitagomba kuburamo. Hagomba kuburamo imyenda yo guhindurira umwana mu gihe yiyanduje. Hagomba kuburamo ifashaberi y'umwana igihe yashonje. Hagomba kuburamo akaresume cyangwa se akarenji ko kureje ku mwana igihe amuhetse kugira ngo naza kwiyanduza bitamugeraho. Bigomba kuboneka muri iyi baga. Ikindi cya kabiri atagomba kubura atoye urugendo, ntagomba kubura umutaka. Adafite umutaka si umubyeyi. Niba utaramuguriye umutaka yarabyaye, uracyafite ideni we. Agomba kuba afite umutaka. Icya kabiri atagomba kubura, agomba kuba afite eswime ifunga izirika uyu mwana kugira ngo atagwa. Hanyuma agomba kuba afite akandi gatambaro arenza hejuru y'umwana igihe habaye umuyaga kugira ngo umwana adatokorera mu mugongo. Urabifite mama? Noneho rero dutoye urugendo turagiye. Umwana tugeze ahantu hari umuyaga, hari ivumbi. Urabigenza ute? Habaye ivumbi, habaye umuyaga. Bikore ture. Aha, twakomeje rero tugenda. Noneho umwana umwana arukurira arashaka ibere. Kandi ugeze mu rukumba ahantu udashobora kwicara, bigusaba ko ugomba kugera kure. Urabigenza ute? Hari ahantu ugomba kurukira ariko ntabwo urahagera, ariko umwana yarize mu mugongo. Urabigenza ute? Arakomeza ariko hari ikimenyetso akora. Ikihe kimenyetso ariko? Aramusimbiza ubwe. Hanyuma umupungute mu mugongo amubwira ngo icecekere. Mwana wanje, reka kubwiza ukuri. Umuntu mwabanye neza cyangwa nabi, iyo akohereje akamesaje, umuntu wo muri Amerika yakohereje akamesaje ngo wishurize, utazagira ngo nuko mwabanye neza. Nuko kuri kwagushimisha. Bagushimisha bukeye. Haleluya! Bagushimisha.
ukuri niko kugira akanyenyeri utagira ngo bagira akanyenyeri kwibagirwa kukibagirana. Haleluya. Noneho izuba riravuye urabigenza ute mama? Izuba bikore turi kamutwiki Nanyatose ibitabo kandi ngera umuntu wese ibimbukiye mugihe Imana yacu n'umugenda w'ibihe imenya byose n'ibitarabaho kandi ngera umuntu wese ibimbukiye kandi ngera umuntu wese ibimbukiye ariko uze kutubwira niba uyu mwana ari ukuri ari ukutinya abantu cyangwa niba ari inzara. Ni ngo gutinya abantu ariko sinzara. Imana izamurinde inzara mu izina rya Yesu. Izuba rivuye aramutwikira hanyuma yagera ahantu heza akicara akamuha iberi ritamuhaza akamuha n'imfashaberi yitwaje. Babaza ikibazo cyoroshye cyane. Uyu mutaka n'aka ka esume ni esume yamuzinzemo n'ibikoresho bindi by'isuku birimo hano. Uyu mwana ibi bintu arabizi ko nyina bifite. Azi ko imvura nigwa afite ubutaka. Azi ko umuyaga nuba afite akayisume ko gutwikira umwana ngo adatogora. Azi kuko ibere nirishiramo afite n'ifashabere. Ukuri kutubereye maso. Nakiri jambo gindi.